through a mistaken identity. Mwana wabanganya arikosira kuri wasinka yabo aseleka Sara kuri wasinka yabo orende mwana yokunde ningachete bwoye utamanyiri nka yachete amatekanya nonga information y'umubiri noro tokire umwana nyagata jari ya accident ya nyagata umubiri y'inka bete uko meto asenchere mbesa ya ireta kabogwa bachenende kanaba mistaken identity because of that ndeba kanyara kaba bakwimokye umubiri utariyo bana koreta nakora akirende baadaye rena lyakire gutokanga umubiri w'ibyo ariyo borenge akora umwana wabonanya tukabuba esinyi bashikana kubadaya bindi yale na asachite mbuwa yego kirangira ende nabe amata yachite akontamu ngike umwana bomo yale no ari nyamira that's why bachite bakorege akotoda ende bagacha bachaka batindo koro umubiri bunayo chakire utindo korunga chise kira korugaiga asanga gobara na topa na ni gani gotra sika yabo umwana Sara umubiri n'ubwo gasane kurisigo ko dusingira umwana Sara koretware asinchira bene wakaneke busita kuja kamera gaiga so igon koretware nere gaiga baadaye kero umubiri nyara kurisigo Denya kuboko bari receive no kabiri ni fagia. Bongo ya usinde nyonda chamari gogo senchira. Yusiba itio sabu. Thank you for this coming through. Thank you. I'm sending you down a corner. Thank you. Yes,